Undangan sami sampun memargi. Sampun. Man. Unduk jeleng kudu kenapa jeleng? Sampun murid pilihan banyare, sampun aturin dijan, kudu nampak akana. Kemudian kanan nampak. Kanan gitu nampak. Sami sampun saya gantung Iya tadi membeli jeleng ukut akan sate. Terus gede-gede bisa. Iya nih gede kenapa? Inan suge. Arko angen ngabong sate. Mau ngabong sate arko. Aku begitu lala beli. Yang aku bikin dia mangga restu ibu sami yang pramekawi yang mejantan lo bukti kang rapi raos ini mangga gelesan dia kedua cucu. Iya monto mulai nih babu kan panake apa mirip nih sing tadi. Ibu mati patut. Aduh, mereka kira mirip kentang riasannya beli ratu depan dan dia sampun mekejang dekorasi atau sami sampun. Iya mone payah semua. Gini wayang ratu, adi pesesen mesra. Iya gini. Waduh. Masa kapan dia ken macan malah? Ya. Makale kira kalau tetek Ini aturan. mungkin mau ken bojoge. Ini. Nah kengkin undang ada di kene pejalan. Senggalo tiang malah hagen nyat tiang kal baabang yo atau berada kasida terima kasida melah kena yo hiduko suladri tekanin dekepeh bat kelewara tiang tiga sing ada aja ni rasa okan guru ni tiang saka ladas undang di tiang bumatak bumitet isin gunung kawi ya orang mes-bes di tiang iki tiang parang-parang bekerja ke bes-bes ke upor ke pusang pangsing Dong dayamin beli. Ya namun tuh sebut yang maturkan beli diolah sampun namu maksa memarikose. Iya dian beli ake berdua jina atau berana dan samian ake istrinya ketua beli. Jadi kena sempat memocol kan dirasa ganti yang tuyuh jangan yang waji jadi len undangan supaya mekejang dan karau. Perabia bantan upekarayannya sami sampun puput. Nah jadi nak lu sing apa mulai lek jikuda lek ada yang beli. Jadi gini, apan beli apan setindak. Tak kena ras beli ni. Durusan margia samian titiang lakar mulian. woi jadi penuntak pengide tiang kenaji jani uli kengken jeban pangsido je tiang ganteng ngajak ikut sumosari mapan sing sido tiang sapang yo kedatang tiang yo kita mau tiang yo kengken benaji jani ngulakan ngunukang ni berana aja lah berana ngetoh makin pangsido je tiang ganteng pangsido je tiang pemula dengan lawan dia Kan berdua erang. Bukan lingsin. Erang makin aku doang dan alit. Wah, dukuh suladri cai. Sing ini kena wancai nyen wakil. Andus, nih, ya di tiang ni bang bapu, wah sadi kawan dan. Sido bapu berjalan, kengkian penantin nih, praga, bapu, praga. ya dapur gadan kita tiang antos jadi di puri Lah, ayo apa kedang ni dada apa jadi ah, ireng benar. ini cai giring Berapa itu penghargaan ini? Barang goreng ini jangan dong. Bang, Barang yang kedengar dia yang kanu pengajian pada bang boleh.
nih. Long jenangnya kena pun. Nih macam sing percaya. Ida dayu datu nih Kang. Kejang kesaktian ilmu nih kene nih kedok kenyataannya di luar ekspektasi. Kena ada benen luwe kan benen pengkenan. Sing badaya ketok kalem jemo-jemo tuh. Kadang nggak sing sakti polone ke Sungosari. Jani kene gesan. Mudiang nih bakat sangat tak paling belah matu kan ka ide tuh. Kita kalau kamu Kumen dari becutang. Kita lihat kan kok kene dari becutang. Mimi Dewa Ratu. Yo iklinya nih. Hah? Yang bon, adi badang kene, adi pun kene. Anu permane masa bangleng, kagang godoh mau keplok kompornya. Adi bang nakut, oh, Abang bodoh hijau. nah kene udah tadi bisa kene. Niki pun sangkan pas Can Ratu pengician dia pengleakan sakti. Lo kadang sebuah magana sebuah praga, kena kenyataan apa? Sengaja hati nih pengakasun. Apa ini? Atur, out. Rumah dayu datu akan mandu. Wah, ada granong tuh di. Nekeng. oi mana orang si Grando? Jagmo kesiap. Tor maning nadak sare. Jagmo keples teko tangkil. Tanang ngecet malu. Nah kengke ni unek Kantun singe dayu eleng dan kitia. Oh dia yang sing. Kadang gede sesai-sai mai. Kantun eleng. Pasti pada mai kemudian jadi enceng ada ales mungkin dekat. Pasti ada anu kenatu deh. Ada anu kenatu apa? Pasti anu atu kene. Anu kene. Pasti anu atu neo. Yang subolingsir, sing mampu, sing mudiang, sing dang-mudiang. Biar mikir bangku tuh. Sing wanen saja kali nang sedap bola. Dan lantu. Ampunan tuh. Enak subo lakar ngeraos serius. Enten. Sing dah di benang ngawang-ngawang. Ngawang. Menen karuan pesun pengklennya pecet bol. Tadi tuh kecatu bola nih mana tadi? Ada. Ayo dong. Mudiang. Dot. Kita ngawang di tiang. Wenten yuki binati tiang sengaja. Iki neken pianak di tiang. Kengken pianake kengken gelem. Pianak di tiang wayang buyar. Kengken nih wayang buyar kengken. Kebes-bes bermacan ketundung atau Bebes macan main ngelapor. Kada no kelap menteri kehutanan kada no main gini. Main ngelapor bebas macan kebun ala aku ngelapor, main laku ngelapor. Ini lagi barang main. Barang main. Baru apa? Kali ini tapi benar kau kata tunas. Mesti ngedok baju jalan Udah dulu. bulan kan api kakak tunas sudah bakal meriki. Makin kitiang nas di sini ayo. Aku ketunas. Mandolungo mereka ke Gunung Kawi. Gede gak ini nih? Berat saja gak ini ke Gunung Kawi? Dobal. Sampun dan semenang saya. Aku udah makayu ng ginah. Siro, gede gerampal. Inang sugih di karang kuncing. Terus. Kene asalnya B gede nih. B napi. Alpa ada bakal tuh. Alpa ada bakal. Kan Liono udah beli bensin. Oh gitu. Nanti yang lunas sederiken. Ada kak. Jangan gitu, bapak kan orang Korea. Nyanyi nawa itu. Yang mana persentase? Komisioner tinggi. Siap. Gede. Ilus. Tuh, jagres tuh. Dikit lagi ya. Iya, Dayu datu nih, Ini dadu nih.
Genggen, nengeng matan sini. Ini kata itu. Ini mata dan jatuh. Dik aduh kan. Gitu kan kan. Cara macam ompong. Mungkin kadi punika pinunas titiang ning singgih kayu. Sapunapun. Titiang wantah. Sisiang singgih kayu. Kadi mangke lunas singgih kayu. Durus kayu lah. Ya nunas dong subuh nunas. Murek baja murek. Ya nawang nih, gede nih nan paitnya san pamiluto. Ya cara saya diabengen. Sugih orang mah sugih. Boleh ben diabengen ben si sungo ke wong aleh. Macan bakat bangga rasanya. Ada yang minum. Sajan siapa? Boman komisi. Sok aja kerja sama. Saya yang percaya teken kesugihan karang buncengnya Ngir kerang buncengnya. ngaco. Menepang mereka. Yeneng biang na subuh nawang. Inan sugih. Ya. Inan demit deh. Ada. Oh, sugih udah bani lakar maya nih. Aku udah bani lakar maya. Nih, tantang. Yang sing tantang cara jalin aku ibu merdeka. Gak usah, makanya bukan rumah. Walau Pasang janji palsu. singgih dayu sidem nikah. Aku dominam. Sekan. Ngir. Jangan sekan. DP anu kage DP. Dong ada DP. Man jalan sembayah ho. Lunasan. Oh, ada uang ada barang. Duang tali ringgit nangu perak. Yang Buang tali. Duang tali ringgit nang usata? Ringgit, perak. Oh, engken. Mas ben gelondongan. Si umang atus to kan? Mana nak metawan? Oh, metawan. Bandak. Orang imane sugih. Kalau wayan, makanya pacang perabelo. Gedenya maya mudo. Pengarsane, pergi dari datu dagingnya. Demi sentana napi arten. Dong lapianam ni ketohen jani. Jak bucon demo atuh ten gepeh. Napi arten memang dia mesti metawan. Karena Pertamina ni gadi gatsu tu adap sia uangan. Ngir lah. Ya ngien gadi. Yang tadi punika pas kalau dayu. Ngir. Sumangup di tiang kadi makin. Del. Ngir. Pangkene lah bos marah ya. Keke menang ai pekakas ngapus yang mana nih bendam bena tiban waya jam. Oh ya man giliran man do manyi. Nang ya. Oh nggih tenang kan anu bakale. Semang komisi. Oh boleh kan del nih. Bertini ngedelan. Hei. Deh. Ya. Ya jadi lautang. Mewali mule antosang dinani petang jani jaketu ada nalo mule. Aku udah kena esai. Nyadio. Ken kantis. Pokoknya berlapi makin. Tuan mencer sampun mekat. Lah dari datu. Orang kapan pernah goyang-goyang andosa. Tapi mana? Oh lah ada mule. Ikut di tiang. Makin orangnya ini sampun del sing ada transaksi ka transfer apa kayak gini? Weh, nih. Petro pengabo jangan. Benar. Kalau sing teko ban bapak presidennya. Wadi mau bapak kamu? Mau bapak beli angin tuh? Mana prakone nanang ini ajak igal gitu. Anu aji nih tuh sudah bapak nih. Kalau sing teko ban bapak Jangan presiden. laporan, dah bukti ale. Enggak sih dah. Berapa makan? Lang, Ini nikah makan. tiang usul pamit. Udah. Enggak percaya. Kalian ngapa?